voalohany tsafa miarahaba gny vahoaky eto Madagasikara ary tsy atao haligny koa nareo baka Toliara ao. Mandeha maregny rehaky mahakasika ny toy base Toliara toy, tsy ho Toliara ao, tsy ho Antananarivo ivolagnako toy eto, tsy ho andafy agny. Ka manoloan'ny raha zay nagnararaotsy aho gn'iliako Antananarivo toy io, nanao fikarohana manoka nitety ny olo tandrify amin'io fikaroha resaky fasy mainty io. Lafa miresaka ny toy resaky fasy mainty toy moa zany tegna agnaty say-tegna avy hatrany nahodegny sénateur Ongobe Marcely Tandroko gn'agnara mitaia fa Zagnahary Nahodabe toy raha nimatematesanao ony lahy i koa tohizanay zahay zainao baka fara ato reto. Eto zany dia mivola amitsika vahoakan'ny Toliara fa vandy tsy marina ny fivolagna fa mahafaty sy mamono sy manimba tontolo iaina ny fitrandraha ny fasy mainty zay ataony base Toliara ao Aranobe a Toliara ao. Hagnazava aho satria maro avao lalana andehanako zay satria tanako hifatezako gn'ao, hiafarako satria ao gny taranako, ao gn'asaveregnako ka tsy mahasaro-piaro ahy la voaraha mikasiky Toliara ka tsy hazava. Manoloany an'izay zany nahavy ahy nandeha nitety ministeran'ny miny, ministeran'ny environnement, ministeran'ny rano ary indrindra fa ny Einstein izay mpanao mpanao analyzy sy mpanao testa aniregny harena ankibony-tany regny zay lazaina fa miteraky tsy fahasalama, miteraky radioactivité tsy zakany ny raha managnay amin'ny ambon'le tany misy an'le fitrandraha. Ka eo zany mahavy ahy magnazava ny raha nihitako sy nambarahy avec preuve iabiaby raha volagniko zao. Voalohany resaky hoe mahafaty ny fitrandraha fasy mainty tsia mahasaky mijoro aho zaho ananareo Toliara zainareo zokinareo anadahinareo fa tsy mahafaty ny fasy mainty amin'ny fitrandraha azy satria toy ny résultat final naboakin'ireo institut national zay manao an'izay test zay Einstein zany tamy 2013 nanao forage zao hoentsika tsy de mahay azy vovo miisa 900 isaky, vovo 900 isaky io 30 metre magnambany agny ny profondeurany ary ny vorahy bakao le fasy mainty nandesy agny amin'ny usine de séparation dia miboaky ny io 900 io zany ny échantillon reo tany reo zany nandesy nagnatoy Antananarivo toy. Isaorako moa zany rozy tao amin'ny DG-nio Einstein io tsy nisalasala nandramby ahy ary niresaky soa nagnazava ary agnatin'ny masiniko toy ato raha volagniko zany agnatin'ny masiniko toy version électronique satria sarotsy ny volagnako vandy satria tananao, tanako, tanantsika raha mana fa kosa tsy namanareo kosa aho zany am'izay manjara sy mankalay ny fampandrosoa amy tanako malaza fa Faragidro, malaza fa cimetière des projets, malaza fa mahantra indrindra amin'ny 6 province. Mampalahelo ahy zay satria anaky tanà io aho baka Toliara ao ny latsahan'ny tavoniko, ny casier judiciaire ko ala amy tribunal ya Toliara ao fa tsy manahaky ny sasany vasa laha ia. Ka izay mahavy ahy zany nanao an'izay famonjea ministère sy reto raha reto zay. Faharoa manaraka an'izay rehefa agnatin'ny conclusion io version électronique io avao zany fa tsy la ho vakiko etoa zany io ho lany ny fotoako, ho lany koa ny meganareo fa lafa naboaky n'le usine de séparation zany ny Einstein zany le résultat dia mazava fa latsaky ny 10 000 becquerel par kilo zany ny résultat niboaky. Dikan'izay zany tsy mahafaty io radioactivité io fa zakany raha managnay iabiaby agny zay mikasiky ny fahasalama
mahazo matokytsika fa tsy mahafaty mahajoary antsika eo tsy mahasembagnana antsika eo ary zao indrindrandrindra le olo le mpiasa ara fananagnandrozy base toliara ny materiely de protection hiarova an'le olo mitrandraka azy agny ambany agny indrindra fa tsika miriaria ivelany atoy zay ro hareniky antsika zay radioactivité zay ka tsy mifamahandaly tsitsika satria tana sambigna antsika eo mily tsika amin'ny resaky zao koa gn'inambarany ministère ny environnement aresaorako androzy zany de hoe rehefa isaky carré raiky zany lafa trandraha de tonga de lembefa le bakany trandraha ary asia hazo ambolia hazo soasoa mandilatsy ny hazo fa hazo fa misy amitsika eo ka dikan'izay tsy manimba tontolo iaina io indrindrandrindra fa hoe rano ho simba mazava ny résultat ny raha nambarany permis nio resaky environnemental io fa hoe agny amy 100 mètres de profondeur agny misy an'izay napy aquifère zay misy rano tsy lany jiajia avao mandeha magnandriaka agny io aza mbo angalany base toliara 0,505% io débit d'eau io débit d'eau io zany 0,05% avao ny alany base ary ataony agnaty koveta de igny zany ro atao recyclage tsy misy produit chimique zao aio koa fa la iha hanasa sikinao misy fasy ka hangalaky produit chimique ny hampisarahanao an'le fasy rano avao ny fanasa an'izay fa tsy misy hoe hangala raha hafa produit chimique zay hiteraky fanimbany tontolo iaina tsia tsy misy raha manaka an'izay farany fonga zany olobe iaby mitaky ny hisokafany base io zany fonga malainy toliara iaby fa olo voavilindrala mampalahelo zay toetsay zay la zay ro anovatsika anytanatsika io mampalahelo satria ray aman-dreny reo tsy misy ny velany fitondra misy ny tsy mpanao politiky misy ny manao politiky fe mankamamy le fampandrosoa ataony base toliara ka eto zahay zany dia mandrisiky anareo base ary mandrisiky any mpitondra fanjakana mba tsy ho tonga ambolan'olo fa hoe mamono base io tsy ho tonga ambolan'olo fa hanjeky toliara laha mivoa base io azadino fa tamin'ny 2018 lafa naharegny ny vahoaka toliara fa misokatsy le orinasa base toliara firy arivo moa gn'olo nisoratsy agnara na hametraky CV hametraky dossier hila asa efatsy arivo olo ka tsika zany la mbo hidiniky hagnasoa tanatsika ao hidiniky hila olo aoka tsy atao fitaova hitiavan'olo anao ny base toliara ka lafa contraire zany le hotian'olo misy avao koa gn'olo magnometsiny anao misy avao koa gn'olo tsy pour anao ia contre io équilibré va le raha fa gny mety de manaky nataoko zao manao fikaroa magnotany gny raha marina de lafa niazo le marina tsy tanako ahy zay fa aboako satria lasa blocage ny fampandrosoa amy tanako ao zany la ho tanako ahy zay fa hitako gny marina zay eo moa maro gn'olo mivola tsy ho mpanao politiky tsy olo mpanao Facebook tsy mahay gny raha marina mivola fa hoe tsy ahita tombotsoa le orinasa laha mitrandraka an'le fasimenty ao amitsika ao vandy zany vandy voalohany fotsiny première action ny base toliara tompoko tsy niforoniko zaho tsy niraha ny base tsy niforoniko fa renseignement niazoko baka amireo olo nivolagniko reo de hoe 700 millions de dollars action voalohany zay io 700 millions de dollars io mba avaleo dralagasy fa tsy lany ny toliara tsika tandregna hanohitsy base kanefa tsika tokony raha tokony ataotsika ndagny tsika mamboly pomme de terre hamboly traka hamboly laiso hamboly salady hanao akoho magnatody lava satria hiteraky asa ho ahitsika eo tsy voatery miasa agnatiny ao avao tsy voatery hoe tsika iabiaby teo hoe hiasa base zao avao tsy zay fa ndraia tsy miasa ao ahazo tombotsoa satria maro ny action sociale hiboaky satria lafa manomboky ny exportation an'le vokatsy de misy ny
redevance alohan'ny orinasa io amin'ny communetsika. Laha ny reko baka amin'olo reo dia 50 milliards d'ariary par an na isantao. Dikan'izay tsy lany ny toliara zany, tsy lany. Ka ndra iha zany ro tsy miasa ao, lafa mamirapiratsy tanà io, lafa maro gn'asa, tsy misy mipetrapetraky fa samby miasa aby, mandeha gny dokany, mandeha gny hôtely, mana tomobily, manao location tomobily, mana moto, afaky manao location moto. Ny olo mana tragno ho fan'le mpiasa gny tragnony, ny olo mpanao t-shirt, mpanao akanjo hahazo aby satria mety hisy gny t-shirt ilà ataotsika 4,000 isaky valomarsa, isaky 26, isaky misy fety dia indra iha aza tsy misalasala mamonjy ny tatajambe satria misy draleha, tsy misalasala iha satria misy draleha, afahanao mandeha magnano boaty agny manao ny fiadanao satria mirindra le raha, misy gny développement. Izay no atao hoe fampandrosoa mivanta sy indirect agnatin'le tombotsoatsika agnatin'io base toliara io. Ka tsika ka mety vereveren'olo fa jereonareo avao olo mitao anareo hanohitsy base io, manao akory ny situation, ka manao akory ny situationao, situationtsika hahaligny va tsika hanao projet hafa ka mbo ho limite koa gny étude zay vo raha tany raha fa masaky dia fa hitatsika fa azo tsapatagna fa isitrahatsika gny tombony. Io koa moa zany, izay zany gny raha tokony ataotsika toliara. Lafa mivoha raha eo dia angataky tsika raha iabiaby zao zay tsy haintsika toliara, agnafaratsika olo hafa hiaso satria tsy maintsy mandeha le orinasa. Izay ro takitsika zay raha misy atoliara ao, ndramanga lafa tahina deseramanga rozy naitsika ro alefa fa tsy agnafatsy manga baka mazenga agny. Izay fa tsy tombotsoa, ka ho fahanan'olo vandy iha zany amy hoe tsy misy tombotsoa. Vandy zay, zaho mijoro, zaho anaky tanà io, misy tombotsoa ateraky ny fitrandraha fa sy mainty amizay eo. Amaraparanako azy eto zany dia mivola mahity any cradoi sy i collectif tany. Zaho laha manenty anareo cradoi ny collectif tany io, tsy hitako aminareo gny olo baka toliara agny, fa nareo olo kosovolo amin'ny toera ivolagnako toy eto. Nareo zany tahamirapiratsy tananareo toy ka simbanareo zany zahay atoliara agny, ka nareo zany ro tena mahazo tavy anay fa hamono anay ny fitrandraha fa sy mainty. Ary fa maro ny projet renay lafa hanao raha, nareo avao zany gny tahahihitsy, ka nareo avao ro taisaka, fa io zany gny fototsasanareo, ka hisakasaka fampandrosoa aminay ao iha, mampitandrina anareo zahay, mampitandrina anareo. Fa maro ny raha nireko, nisy projet tetatao tatampin'olombe tao ny gafenareo, nefa tsy magnome vakola nareo, tsy magnome asa hoain'ny tanoranay atoliara ao nareo, tsy magnome fampandrosoa aminay ao nareo, tsy mana projet de développement asolonareo ny base toliara ao nareo mpanohitsy io lafa ho kivy base toliara. Ka eto zahay de mampirisiky any mpitondra fanjakana mba ampionareo base toliara tsy ho kivy fa manjary misy impact. Zay le impact environnemental hitako zay. Laha io ro kivy base io, zay ny impact environnemental satria vo maika hanjeky ny tsy fandriam-pahalema, ny tsy fisianasa, ny fahantra amin'io tanàna itoliara io. Ka eto zaho tsy manaiky, farany dia farany. Eto aho zany malahelo misy ray aman-dreny zokibe hanao hilatsaky filoham-pirenena, laha hilatsaky filoham-pirenena. Mbo tsy nahita ka eran'izao tontolo izao olo hanao filoham-pirenena ka ho contre développement amty tanà ilatsahany amy Madagasikara ny toetoa. Mbo tsy nahita ka ho mba fanagotany avao zao, mba namakivaky boky nanenty internet fa tsy nahita ho filoham-pirenena olo hilatsaky filoham-pirenena ka ho contre développement zany. Diniho koa fa tsy contre avao ny handany anao,
tsy contre avao ny handany anao am'zany filoam-pirenena zany fa ndraporo koa misy poro koa anao hafaky handany anao koa donc mangala position nahoda mipetraha amy maolobe mipetraha satria fa en virgure internationale iha fa raha fahavolenta ka ataovy ny hasoatana io ialio ny tokony ialia hoe zao ny takinay zaho ihano mitaky ny reto tsy reto amin'ny tombotsoa ny tanàna io la tena tianao vatany toliara la tena tianao toliara takio hoe retoreto ny takiko fa ka misaka fa mpandrosoa fa tsy araiky avao ro raha farany ka ataonareo fitaova filandrala bazy toliara ka hicontre ka omeany bazy toliara drala hanao ino zany ka omeany bazy toliara dralanareo crado itsy lany io ndao mombo faketa atsika fa tanay raha mana toy